Dobry večer, počitovani patrače. Včera i urjadovo počalo ljeto, a mi pomali prehodzime na ljetnu programsku šemu. Taka programa podrazumuje ljehčejši temi i kuz veci rozvahi, co nje znači, že še nje budzeme namahac provadzici aktualnosti u našim okruženju. Nješkajša emisija nas pokus uvodi do take koncepciji, ali je najljepše najše na počatku upoznat se zos jej z mistom. A ponežeše zos dohvarkami na čas rušelo, preslava dnja Rusnacog u Verbaše 2015 roku budze kvalitetno organizovana. Jak išće u januaru javil ekonomista Miodrag Zdravković, naše švinjarstvo budze najvekša žrtva serbskih eurointegracija. Dva bankomati, ktorí u medzičaše postaveni uvolali ščasi oljehčali toti problemi, ali šitski buli svidomi, že to nije tirvace rješenje. Sredu 18. junija u veljkej sali Kulturno-prosvitnog društva Karpati otrimani Dzecinski festival Privid ljetu, ktoriše už tradicino otrimuje u Verbaše. Тоже mnie nauči vyšívať, moja maca raži, ja se uči z nje budem. Nie dolazne. Zlatka isto nje, reko, ja se naučim. Predstavitelji opštini Verbas ozbiljno pohopeli organizovanje nacionalnog žveta Rusnacov u Srbiji. Na perši shatski organizacijnog odboru centralnej preslavi nacionalnog žveta Rusnacov dohvarene, že opština Verbas pomohnje u smislu polne logistiki, a s časci i finansijno. 17. junija u kabinetu predsjedatelja opštine Verbas otrimana perša shatska organizacijnog odboru za predihtovanje centralnej preslavi nacionalnog žveta Rusnacov. Predsjedatelj opštine Verbas Bratislav Kažić privital predsjedatelja Viveržnog organa nacionalnog sovitu Rusnacov Jovgena Mudroho, direktora Zavoda za kulturu i vojvođanskih Rusnacov Sergeja Tamaša, predsjedatelja Kulturno-prosvitnog društva Karpati doktora Dejana Zahorjanskoho i Nadu Lenđer spred Karpatov. Naša opština je do godine domaćin, tog 17. ili 18. januara. Ja sam bio prošle godine na centralnoj manifestaciji u Orahovu, tako da smo mi tada obećali podršku našem udruženju Karpati, tako da smo sada u načelu dogovorili sastanak gde smo im obećali punu logistiku, pa i jedan deo finansijske pomoći za organizaciju ove manifestacije. Na shatske odlučenje, že u organizacijnim odboru preslavi budu i pomoćnica predsjedatelja opštini Ksenija Bence, zamenjik predsjedatelja Skupštine opštine Viktor Beserminji i člen opštinske radi Verbas Jovana Vojtović. Bilo bi neozbiljno da i naši ljudi ne uzmu učešće u organizaciji, to je samo znak da smo zaista zainteresovani da ova manifestacija uspe i prođe onako kako dolikuje Vrbasu, odnosno gradu koji je domaćin. Predsjedatelj Kulturno-prosvitnog društva Karpati Dejan Zahorjanski vyražao zadovoljstvo, že u Verbasu budze centralna preslava šveta. 2015. rok budze i rok Kulturno-prosvitnog društva Karpati, 25 roki od postojanja društva. Za nami veljo organizovani veljki manifestaciji i ruski i ukrajinski, takže še nas davame, že uspišno realizujeme i to tu predstojeću, jak da povem, manifestaciju, ktorá še otrima u nas i hvarim, za teraz sme formirali jedan inicijalni odbor i počinje še robiť na konkretizovanju programi, ktorá bude vyvedzena na tej manifestaciji. Mali sme na hodu i čuli sme Nješka Žeše, okrem techničnej potrimovky logistiki, planuje realizovať i finansijna pomoc, co bar značne, a teraz ostava i planuje še, znači, že bi znuka samog organizacijnog odboru, že bi sme še zišli, že bi sme še šedli i že bi sme podijelili konkretni zadanja i že bi sme faktično u buducim čaše, ktoré pred nami každe konkretizoval, kto co zadluženi i že bi še to privedlo ku koncu, že bi sve to bilo tak, jak i treba da bude i že bi sme prezentovali i Rusnacoh u Verbaše i same društvo Karpati, Nacionalni sovjet, Zavod za kulturu i všelijak lokalnu pravu i rukovodstvo, ktoré očeljuje, znači, že bi to prešlo u jednim najkvalitetnijšim i najljepšim
najlepším úrovně, znači, že by sve to bylo ljepše, jak to bylo po teraz. I to ta schadzka nije bila baš detaljna, mi uglavnom še dogovarjali to co nam trebalo, a teraz dalje formujeme celo za organizovanje nacionalnog šveta Rusnacoh i u tim celu budu normalno šitski to ti zos Karpatoh i to ti zos lokalni samoupravi i mi še teraz budeme dalje dogovarjati, co budeme robic, a važne nam da vidíme, co tot štredok, znači Karpati, co oni možu ponuknut, znate, že u tim centralnim nacionalnim švetu oni imaju jednu čast, zošćim še možu predstaviti i že bi to bilo, že bi še u tim najljepše predstavili, že bi bilo to reprezent na našim nacionalnim švetu. Danas je bio taj jedan sasvim lep sastanak, vidi se da će biti jedna jako dobra saradnja i ljudima iz organizacija, ruskih organizacija, oni su zadovoljni što opština Vrbas ima velike kapacitete da ih jako dobro ugosti i da ove godine ta manifestacija bude na jako dobrom nivou. Karpati izuzetno mocni. Za sobu maju 25 roki, bude došao roku svojho istovanja. U jednej zajednickej roboti s Ukrajincami, s ktorými sme i budovali to dom, teraz prišao šor, že by mi mali svoje šveto. Toto šveto dom, že še postarame, da naiste bude na jednim visokim urovnju i ukažeme, že Verbas je godivše naiste ponuka kvalitet, a tu je veľa ľudzoch, ktorí tot kvalitet znaju i obdumac i ukazac. Prisutni bili zadovoljni z osporadu na schadzki. Šitski ukazali dobru dzeku za organizaciju i prerihtovanje, a ponežeše z dohvarkami na čas rušelo, preslava dnja Rusnacog u Verbaše 2015 roku bude kvalitetno organizovana.
Srbija rokami zanjecbuje svoje statkarstvo i každý rok statku jest vše menji, a uvoz mesa vše vekši i vše vecejše za toto davaju devizdi zarobeni na vyvozu žitarko, ktorý by sme mohli ukladac do produkciji statku i predavac meso jak viši stupenj prerobku. O tim še rokami pripoveda, ali teraz, kad by sme mohli popolnjovac rusijske targovišće, Srbija nije porihtana. Či za švinjarstvo u Srbiji prihodze češki čas. U našej žemi máme okolo 485 000 priplodných švinji, co bar malo, a z roka na rok še zvekšuje uvoz švinskого mesa. Za 100 čarivnog krugu Češkoviscu. Bavim se 25 godina ovim poslom. 25 roki še zanimam za švinjarstvom. Robil sam u Karneksu od inženjera po direktora djelovnog centra statkarstva, a ostatnji 2 roki imam svoju farmu. Najviši problem po mojim domanju je to vlasnicka struktura farmov i klanjoh. Na zahodze farmere i stočašnje vlasniki i farmov i klanjoh i tam še zna jaka otkupna cena rokami na predrok. Osnovni problem u srpskom švinjarstvu je bar veliki oscilaciji ceni. Znači mi imali cenu švinjog pred 2-3 mešaci od 150 dinari, 150-160, teraz vyšla cena na 180-110 dinari, može u augustu bude 200-210, ali še znova sluči, že spadnju od oktobra už znova spadnju švinjih, znači to osnovni problem, veliki oscilaciji cenok. Jak to može razrišiti? To može razrišiti za subvencijami državi, a nie došli bodzovanja uvoza mesa sumnjivog porekla, pogotovo u tih časov kad cena švinjog niska, že bi še naših statkarov nijak še zadavelo jednostavno. Janko Ruskovski nije u takim položenju jak drugi produkovatelje, bo jeho podprijemstvo Supermix ma zaokruženi proces produkciji od polja prek pošurenja za mišanje po karmi i karmikoh, po klanju i predavanju. Supermix preto umožljivosti nabavljati karmeni švinji od kooperantov i vyplacovať ich od 1000 dní, za rozliku od druhých klanjoh, na čije vyplacovanje še čeka mešacami. Hviljkovo farma nije napoljena. Znači, mi nemame svoje prašački, mi kupujeme prašata od otkupu. Međutim, te jari se slučalo to, že u aprilu se mali cenu prašata i prek 400 dinari. Znači, jednostavno nije bilo ani rentabilne, ani jednostavno nije bilo sredstva da še kupija veci prašata. Znači, teraz sme počali u junu, dúfam, že ešte junu i julu budeme tako odkupivati, da otprilike da še švinjevi karmija do novog roku i vec hotove. Bo uglavnom máme iskustvo také, že každý rok cena najbarže vyskoči otprilike od 1. augusta, nebo 15. augusta, nebo 1. septembra i vysoká cena trvá nie vec jak 50 dní. Znači, u každý rok taký. Teraz pitanje je či ruši skorej cena, či ruši posle cena. Ali uglavnom to od jedan period 50 dní, tedy dobre švinje treba imati. Inšak, prez januar, februar, marec uopšte nije treba imati švinje, jednostavno zato že bardzo niska cena, nije vredi ani čelapa za tej roboty. Trenutno imamo nego stačno 104. Imam 104 prošački, každa umatičena. Produkujem 1500 karmeni švinji ročne. Predavam ih do Supermixu, Neoplandi, Big Trade-u i Kus Đurđevićovi. Zadovoljni sam za sklanjami i poručujem im tižnjovo i vypracujem po planu. Cena teraz dobra, 185 dinari za kilu plus PDV. Naš sobešednik vari, že teraz je zarobku, ale napevno tak nie bude dlho. Zarobok medzi klanjami i produkovateljami nigda še nie dzeli na poli. Vše klanji dostanju vekšu časť a najčastejše šicuk zarobok ide im, keď ceny nízky. Uvoznický lobby uvoži meso, ktorému lemco nevyšol 6-mešačný čas trvania i to še vec prerábia do produktov, u ktorých nemož nie odkryť, že jaké tam meso. Preto nečudné, že salami vyšli tunši i od samej produkcijnej ceny. To spričinjuje zniženje odkupnej ceny karmenog statku i tak še hartuša naše švinjare. O tim še už rokami pripoveda Dumacevi, že bude da se lepše. Ja se bojim, že dogod standard u državi nije porošnje, baš češko bude da i standard u švinjarstvu porošnje. Znači, jaka situacija u državi, tako to se preslikuje i na statkarstvo, i na mesnu industriju, i na šitsko. Ovo što je vlada uradila Toto se vlada zrobila pred 2 rokami odlične. Za každú karmenu švinju še dostanje tisjačka, a za každú oprašenu prvisku potrema HB i RB číslo 6.000 dinari. Toto treba pohvaljiti. Zažljem, pomoc državi u vidu subvencijoh očihľadno nedostatočna, bo statku je vše menej, a meso uvožíme vše vecej
І як іще у януару виявив економіста Miodrag Zdravković, naše švinjarstvo bude najveća žrtva serbskih evrointegracija. Serbija ma zvišok obrabiacije žemi i nedostatok subvencijoh, a rozviti žemi Evropskej uniji maju zvišok subvencijoh i nedostatok obrabiacije žemi, co doprinoši znišćenju našeg statkarstva i uvozu mesa, Varo Zdravković, ta mi Njemcom, Dancom i Holandžanom budeme vyvožiť tunju kukuricu, a oni nam budu vyvožiť tunje meso. Premili kraju moj, najmilši dome moj, hoć zeja bol, hoć soja čul, za naše ostanješ moj. Premili kraju moj, najmilši dome moj, čustrujem, znam i vidim sam, še hordo pod nebom stoji. Nie dam se ja ni zač kraju, hoć mi co za tebe daju. Boži mi najmilši kraju, široke ti šerco maš. Nie dam se ja ni zač kraju, hoć mi co za tebe daju. Boži mi najmilši kraju, široke ti šerco maš. Klasati tepih tvoj, robotnih ruku znoj, čustrujem, znam i vidim sam, še hordo pod njebom svoj. Klasati tepih tvoj, robotnih ruku znoj, hoć zeja bol, hoć soja čul, za naše ostanješ moj. Nie dam se ja ni zač kraju, hoć mi co za tebe daju. Boži mi najmilši kraju, široke ti šerco maš. Nie dam se ja ni zač kraju, hoć mi co za tebe daju. Boži mi najmilši
ruski kerestur še išče vše bori, že bi ho nje znašla suđba veljih podobnih malih mestoh, kjer u pitanju obtok penježu, odnosno odsustvo bankoh u Valalje. Jak svoj fajtovi apel šitskim žiteljom Valala, že bi še upisali jak potencijalni klijenti, poneže to jedine uslovije, že bi u svojim mesce mali holjem jednu banku, nješka reprizujeme priloh, ktorý sme emitovali približno pred mešacom. Pred par rokami, a okreme pred par decenijami, nikomu od žiteľov ruského kerestura by nespadlo na rozum, že Valal može ostať bez banky, že bude veľká briga prešvečiť da jednu z nich, že by práve tu otvorila svoju ekspozitúru. A već naraz, približno pred rokom, zavarta jedna, a neodluha i druga ekspozitúra bankoh, ktorí djelovali u ruskim keresture. Već i tisijači bili klijenti naše ekspozituri, naše banki, keljo ja mam informacije ti štagi par tisijači mala i ekspozitura druge banki, šitski to ti ljudžerski ti klijenti, na žalj pred rokom mušeli še znahodzic i prejsť do bankov u drugih mestoh. To naistcu Valalje bi volalo ozbiljni počeškosci, okreme za šitskih tih klijentov, bi volalo veliki troški i za ljudzoh, i za podprijemstva. Tedy počala holhofta väčšiny žiteľov Valala, putovanie do druhých mestoch, prerucovanie rachunkov na poštu, čekanie pre húžvých, ktorí pre toto vše častejší, len čas problémov, ktorí ich znašli. Dva bankomaty, ktorí medzi čaše postavení u Valale šťastí olehčali toti problémy, ale všetci boli svidomi, že to nie je trvace rješenje. Znáte, že keď se zahaší banka, posle toho možljive i pošta i jednostavno ostávate na tým, že budete jeden obični Valal, a to dom, že kerestur nie zaslúžil. U tej atmosféri mi rušili po bankoch i bešedovať o tým, že kerestur má potencijala i že u keresture bi še vyplecelo otvoriť šalter banky. Bešedovane so 7 bankami i po slovoch našho sobešedníka nebolo ľahko prešvečiť z ich predstaviteľov, že postoji interes za otveranie šaltera, hoč práve z ruského kerestura vyšli, odnosno zavarti dva banky. Erste banka prepoznala toto, co sme probovali druhým povesť. Varili sme, že po väčších varošoch už malo prostoru je, že by oni pridobili nových klientov. Jak se vari mala bara a veljo krokodili. Mi im varili, že keď nám prídu do ruského kerestura, potrudzíme še obezpečiť 1000 žirorahunky, to je 1000 rahunky našich súraždanov, ktorí majú stajemné primania. Takú ozbiljnú obecunku nebolo ľahko spoľniť i trebalo še dobre zorganizovať, že by še nazberalo obecani najmenej 1000 podpisy. Konkretno moja uloga bola da spred našeho podprijemstva Juarbizdeja zapošljena animirame da kuščičko-keresturskih podnimateljov i podprijemstva, ktorých je tu okolo 70 do 80, tatagi združenja, ktorí postoje u keresture, že bi oni svojih robotníkoch, znači, ktorí už više verilo majú zeška rahunky potverani po drugih bankoch, potpisali pristupnicu, že sú zainteresovaní, keď by Erste banka prišla do kerestura otvoriť rachunok, na ktorý by dobivali svojo placi. Zohľadom, že še tot klub otvoril deška u ženskim čaše, keď bolo aktuálne podpisovanie výmohl za otvorenie šaltera Erste banky, vychastovali sme na hodu, bo še tu schod za zažljem penzionere, ktorých je, jak še vari 1/4 žiteľov u našem Valalje, že by sme s njima mohli tu potpisati výmoj, že by oni mali mogućnost pristup i opredeli še, že by boli potencijalni klijenti Erste banky. Teraz posle pol roka skoro, jak sme toto rozpočali, môžem povedať, že nie ide tak ľahko. Ja še nazdával, že ľudia pochopia ozbiljnosť, že neška neľahko privez banku do ruského kerestura, do menších štredkoch. Banky še uglavnom orientujú sprem opštinských šediskoch i sprem tých miestov, kde je veci privredy i veci zaňatých. To by bol po mojim ostatní apel i ostatňa nahoda, že kerestur dostane banku u najchodzacím periódze. Ďakujúci všetkým podňatým aktivnosťom i akcijom, koncom prešlého týždňa zo centrály Erste banky stihla informácia, ktorá bola u Valalje dlho čekaná. Велике ми задовольство, že mám nahodu najaviť zatvaranje šaltera Erste banky u ruskim keresture u nastupnim periodze. Erste banka, jak jeden z liderov u regionu, prepoznala potrebu hraždanov i potencijal malih poljoprivrednih mestov u Vojvodini. Mi máme dobre rozvitú mrežu filiálov i dumame, že so otvaranjem šaltera u ruskim keresture
Budeme dostupnejší našim klientom i budeme mať možlivosť ponúknuť kvalitetnú usluhu spram njih očekovanju. Lokacija šalter mesta bude u centru ruskog Kerestura, a planujeme, že on počne robiť približno o mešac i pol, kiedy potrebne, že by še pokončila projektno-technična dokumentacija i sama adaptacija objekta istej nahodi po ulojem všetkých žiteľov ruskog Kerestura, že by nas prišli na Ščivic. Prostor banki Budzena Mesece donjedavna bula menjaljnja u ramikoh objekta podprijemstva UARBIS. Можем повесть, že UARBIS, jak firma veľa sa ložil, že by še u Kerestúre otvoril šalter. Perše oni hľadali, že by še našol besplatný prostor za njih, pretože u tim všetkým oni žadajú vidieť svoj materiálny hasen, odredzený ekonomský rachunok. Keď sme hľadali taký prostor, ostalo im, že my ustupíme svoj, ktorý máme u svoj za drugi. Môžem povedať, že tu sme takú malú hľadzi toto, že sme prežali za drugu i že še zadáme starac i o našich parastov, i o našich suhraždanoch. Jakož sme našli tej za drugi, ktorá tu už 60 roky u ruskim Kerestúre isnuje i ktorá dávala potrebovku celomu valalu. Preto sme i insistirali, že by to prostor bol u nás u UARBIS-u i že by to prostor bol namenjený za to šalter banke. Tak by s počátkom ljeta trebala počať robotu nova banka u ruskim Keresture, ktorá by trebala riešiť veľi problémy jeho žiteľoch, ale i ponúknuť dajaký novi usluhy, od ktorých by oni trebali mať hasnu. Teraz i vláda Republike Srbije toho roku vyšla so jedným programom o subvencionisaných kreditoch. Verci mi, že bude veľa ľahčejšie funkcionovať i to olehča život i privrednikom, a i poljoprivrednikom, že by mohli dostať toti subvencionisani krediti, bo Erste banka potpisala zo vladu Republike Srbije dohovarku o tim, že bude učestvovať u tim projektu. Že by še vyplnilo všetko, co plánované i opravdalo ukazané dovirije, grupa ľudí, ktorá vodzela akciju za otvaranje banki, predlužuje svoje aktivnosti. Bar važne i dalje pristupnici potpisovat, odnosno prijavljovač za to, že še se pristupi do tej banky, otvoriť rachunok, pretože oni sú vidieť dodatný rezultat za to, že oni, da povem, stupri do nas i otvori se tu filijalu. Znači, išće vše u našem podprijemstvu jest pristupnici i za zapošljenih i za penzioneroh, šljebodno možu prist, mi im pomohneme, že by to vyplnili, fotokopirajme im osobni kartočki. Evo, kto prevádza emisiju, kto sluha teraz, kto patri, dosť bitne da ešte dáme všetku moc od sebe, bo kus, jaký nám dali limit, že by sme nazberali výmohy, kus ešte chyby i teraz nahoda, že by sme boli jedinstveni i ukazali to tu porihtano, že to chceme porobiť i že nám to ta banka nije obhodna ovalalja.
To konjec našeho televizijnog magazina, ostali išće toti zmisti. Opatri mehtori. Sredu 18. junija u veljkej sali Kulturno-prosvitnog društva Karpati otrimani Dzecinski festival Privid ljetu, ktoriše už tradicino otrimuje u Verbaše. Kto mnie nauči vyšívať? Moja maca raži, ja se uči z nje budem. Ma, nie dolazne. Zlatka isto nie, reko, ja se naučim. Privid ljetu programa kotru organizuju najmlači členi Kulturno-prosvitnog društva Karpati i školjare kotri pestuju ruski jazik z elementami nacionalnej kulturi. To krasna nahoda, že bi naščiviteljom programi ukazali co pres cali rok robeli u društve i co učeli u školi. Sredu 18. junija u veljkej sali Kulturno-prosvitnog društva Karpati otrimani Dzecinski festival Privid ljetu, ktoriše už tradicino otrimuje u Verbaše. Domašnjiše predstaveli z ostancom, špivanjom, recitovanjom i glumu. Uča zavžali šitski sekciji društva, jak i školjare, kotri pestuju ruski jazik z elementami nacionalnej kulturi. Na manifestaciji učestvovali hosti z kulturno-umetnickog društva Jakim Govlja z Mikloševcov z Republiki Horvatske. Mamy jednu długu tradiciju da še zberame, da poveme pred kraj sezoni, da djeci ukažu svojo to co robeli, co napraveli u sekciju Kulturno-prosvitnim društvu u Karpati. Znači, tiž tak, znači, oni muša i nastupi u drugih mestoh, ali i pred domašnju publiku. Takže napravena jedna krasna manifestacija Privid ljetu, ktorá už tirva, da povem, 4-5 roki. Privedli sme toho roku po perširaz djeci. To možeme povedať, že nastavok sotrudníctva našeho društva i Kulturno-prosvitnog društva Karpati, s ohľadom, že društvo Karpati bolo náš host pred 10 rokami. Toho roku ušli dzela povolanka za dzeci i mi še dzečnje sme še odvolali na tohto povolanku. V loni Karpati boli u nas na našej manifestaciji Mikloševci 2013 i tedy sme še dohvareli, že še sotrudnictvo nastavi i bilo nam bar zmilo kad nas povolali dzeci, že bi prišli do Verbasu. Eto, co da povem, šitskim milo, že sme tu, nas davame že im programa popačela i že toto sotrudnictvo i nadalje bude razvivati. Tota grupa kotru ja vodzim, čišli 18 djeci. Toho roku sme ih podeljali do väčšieho i menšieho возрасту, bo už to 7. 8. klasa už odskakovali od tých menších, takže veci už nemohlo še robiť v jedno. Dzeci prichodza dzečnje na to ti probi, raz týždňovo máme probi, piatkami še schodzíme i môžem povedať, že máme nastupy. Evo, spravdi, robota dobra, jest rezultati i máme nastupy. Bešeduju po-ruski, ale čuvstvuje še vpliv vekšinskого narodu, asimilacija še čuvstvuje na každým kročaju i češko še bar češko dorvac tej habi. Probujeme, keljo sme hodni, toto nije za stanovic, bo što to nažalj nije hodno za stanovic, ali hodjem s pomalšic. A teraz keljo vitri mame i doklja vitri mame uvidzime. Pucerana ponad komu. Jak brenovana kanđurka jasna, jak branča trjanka nocnih hodina. Jest jedno sunčko, jak zlatna klaska, za pojnim pakom novого žita. Jest jedno sunko, jak perša laska, za paučajki nadljivo skrita. Ideme na probu, šitski še zabavime, da kedi še i povadzime, ali je dobro nam. Tu sme upoznali novi
dajaki, pajtaši novi i bar mi še pač ljubim jesti na rusinski. Švedsko ljubim po-rusinski da pripovedam. Mi teraz máme veľa nastupy i skoro každý víkend. I keď prídeme na nastupy, veckalj i tancujeme, i špivame, i recitujeme i jest nas veľa. Máme 4 pari velikih i máme 6 pari malih tancošak. I veckalj mi vjedno šitsko tancujeme, oni u vodni dio, mi štredok i konjec i tak še poradzime, že šitski máme jednu točku. Були сме на общинske смотри, та već na zonske смотри, були сме на Baby Exitu toho roku, na Veselinki u Novim Sadzie. Ja ljubim kad školski rok zakončíme s učastvovanjem u Privid ljetu. To nahoda, že bi dzeci prišli, bo mi njerih tame baš často priredbi. Već tu učestvujeme, a i bar ljubim pretože Irena, moja školjarka, która teraz bardzo aktivna u Karpatoch i ljubim i prenju, že moje školjare, to je jedna tradicija, którą mi nastavljame, že učestvuju i oni na koncu roka. Devojčice su smiješna stvorenja. Dugonoge, okrugle, pegave ili kratkovide. Mnogo lažu i ogovaraju. Snina mu naraz strasta jevni, rozum menja, slabi stelja. Zoznim ruka barže uderi, zoznim dira barže beri. Strah pohašel švetu aveniju, cahrnuti do postelji. Tak kaži zo zdrukom, mili mojo predki, jaku karijeru bi brat vam podzeki, či zahanjac šiski vašo pripovetki, da še celkom pridac vlastne školske teki. I teraz kraj školskog roku i prišli smo tu špivac do Karpatoh. Tu sam bavila 4 roki i ja bar ljubim prići do Karpatoh, a teraz učestvujem na priredbi. Evo zaš prišao čas, že bi sme še pozberali, dakle za da zahrajeme, ali teraz nie za sebe i svoju dušu, mada je to, ali teraz budeme provadziti dzecinski orkestar, dzecinski folklor, ktorý rihta Irena Skuban. I teraz počimaju jedan ih koncert, koncert Pozdrav ljetu, za što oni praktično pozdravljaju ljetu i pomališe rihtaju za dajaki svoj odpočivok do počatku novoškolskog roku, ta teraz porihtani koncert, ktorý mi dakle zaveličame s našim prisustvijem i budeme hrati s dzecom da možu fino tancovati i dvome, že to bude dobro. Členom Kulturno-prosvitnog društva Karpati predstoji hostovanje na festivalu Červena ruža i na Kocurskej žatvi, a već napravlja lukšu pauzu. Starej studni, miše po
Приближujeme še 53. фестивалу руски култури Червена ружа, чија ще програма буде одвиват за руским керестуре у двох дньох, пијаток и соботу. Пририхтовања за фестивалу у полним цеку, а ми ще стеј находи здогадњеме на легендарного Витомира Бодјанца, њејак на великого ентузијасту на шитских наших фестивалох и културних подијох, али на јого незвичајни хоби. Ja ljubov hljeda rokami, prešao sam mori i bili šved. Povece mili, či za mnje vece ljubovi njet. Povece mili, či za mnje vece ljubovi njet. Nie może vi podni zljemutim, že chodzil do domu kultúry, alebo ne znam co. Vše veci stekal, šadal bus doma, ozda preto to, že by neuvrezil da koho, abo co. I tu še deška počel sklanjati. I vari moja mac, znaš co, Vitomir, ti mušeš da co počet zrobit, vari pađak iši nervozni. A on vari, na co da robim? A vari iz do psihijatra, ta zato to ljudze, vari kotri doktore, kotri ci preporuča, že co biš roga. Pošao moj ocec do Kuli, do doktora, vraci se nazad, vari mu mac, co že si doktor varil, a vari nič. A jak si vari nič nije varil? Ta vari to baš dobre varja, že to šaljeni doktor. Psihijatar, že to doktor za šaljenih, ta že to šaljeni doktor. A ona taka bila mirna, srpezljiva, mala času, čekala ovše, tak po cihi, pomali, no vam še bila deška za njim. A vari, co že si varil? A vari, da, pitarše mi, že co robim. A ja mu varim, že komponujem. A on vari, dobro, odlično. Dal mi vari jakiši drugi klajbas, taki do srubi, jedan paper, vari napise notnu sistemu, napise violinski ključ i počnice da co pisac. I vari ja počal pisac noti, a mi jakše ruki trešu, to klajbas počal tak. Hodi se, on vari, dobro, hvala. Vi taki, vari to taki bezobrazni doktor, svašta mi na utoro, že jaki sam. Vari, vi bi trebali početi robiti dejaku ručnu robotu. On še nje mohol zadumati, teda, že on šednje i že bude vyšivati. To za njo bilo nemožljive. I ja mu vrla, kto že mnje nauči vyšivati? Moja macera, že ja se uči z nje budem. Ma, nje dolazi, ne. Zlatka isto nje, reko, ja se naučim. Vecka miše dzeli, peršena prosto, pa nje vidjela nje nošel okuljari, nje vidjela nje uzas do ihli, ani nje znali. Mi tak pomali, mi to napravili i vecka on vše hvarel, mnje moja jejka naučila vyšivac. I to tak je ostali na isce navyšival. Mami teraz u Zagrebu na mure mi stoja gobleni, tak jak i Zlatka, co mi navyšivali. U stvari ostali mi u Vukovare gobleni, vecka mi drugi navyšivala. Ta mam pamjatku, imam partok i ne možem povesti s pamjatku. Partok, kotri ja mam, jak pamjatku od mojeg oca, to na veliki trpezarijski stol. Farbi sme skladali sami, nje silmac farbi taki jak su mali drugi. Ali mušeli buc inšaki. Všetko mušelo buc pedantne i točne. Každi kut von pravil so šveratkom, znači identično mušelo buc simetrično i na jedan i na drugi bok. Nje mohol buc partok taki, že bi na jednim boku kut take bilo, na drugim take. I co mu okreme ho nerviralo pri ženoh kotri vyšivaju, že povedzme, kad vyšivaju pravija guzli. Joho ani jedna ručna robota njema guzel. Znači, može obraciti i naspak, to še nje razuminje vidi, že tu njet apsolutno ani jedan guzel. I jak počel tedi, nje prestaval. Oni išli za zabavu do Trebinja, on nošel veliki partok trpezarijski, jedan goblen i jedan trpezarijski partok mu trebalo do rukavišic. Staval napisvađen rano, poneže mal problemi s vidom od djecinstva, on sebe poručal lupov, on višival Vilerovo gobleni, doktor Julina Đorđa je ovo veliki pajtaš, on kotri žije i teraz u Njemečkej. Naiste to
Ja mislim, ja думам, že jedan z najväčších jeho pajtašov bol doktor Julin Đorđe, kotromu voni kum i kotri u Njemečkej. Priniesol mu lupu za vyšivanje veljku. Hovorí, Vitomir, to položiš na bruh, dobro, že si taký tlustý, znaš, da položiš to na bruh, to već kad tak patriš, ta baš i vidiš vyšivac. Tak obleni nje nošil nigdje, ostali tu apartki kad si god išel. Hovorí, u Trebinju še nas berali turisti u Dubrovniku kolo njoho, dumam, bo pa treli, že hlop ta vyšival. Bol omađijani do kraja s tim vyšivanjem i vyšival pokojnjec. Jedan milu život že kraši, njesem bucam, najdem ja sedem mile divčatko, červenu ružu šerco jej dam. Najdem ja sedem mile divčatko, červenu ružu šerco jej dam. Nješka večer u veljkej sali Horodske hiži u Subotici dodzeljeni Horodski pripoznanja dr. Ferenc Bodrohvari. Medzi tohoročnima dobitnikami naš orguljaš Saša Grunčić, kotroho za toto pripoznanje predložil Zavod za kulturu vojvodjanskih Horvatoh. U produkciji toho zavoda Grunčić otrimal seriju koncertoh pod nazvu Glasi orguljoh u Rovnjini, jak u Srbiji, tak i u Horvatskej. Teraz máme na hodu u predluženju našej programi zdohadnuše jak tot projekt vypatral na samim počatku 2011. roku, keď tot koncert otrimani u Novosadskej katedrali. Glasi orguljoh u Rovnjini, nazva serijalu koncertoh, kotru porušal Zavod za kulturu vojvođanskih Horvatov. Počal 30. augusta u Subotici, predlužaše u Zombore, potim Zrenjaninu, a teraz je otrimani i u Novim Sadze. Djela horvatskih kompozitorov z Vojvodini vi vodzel profesor orguljov za Subotici Saša Grunčić. To možem povedati, že tematska programa, nie moja šljebodna, jak da povem, že vyberam sebe, jak sebe, sam sebe kompoziciji. Vybral sam ja vjedno s profesorom Đuriju Rajkovićem z Novog Sadu, ali tematika boli horvatski kompozitore z Vojvodini. Takže še hraju trome kompozitorove, Albe Vidaković, Stanislav Preprek i Josip Andrić. Od tih troh kompozitorov to tri rozlični
epohi, 3 rozlični stili u pisanju. Takže máme romantiku od toho Vidakovića, máme modernejší zvuk od Prepreku i máme narodni zvuk. Zvuk, tak da povem, narodnoho duhu u Šokcoh i Bunjevcoh zo Zbačke. Każdy kompozitor od tih trome ma svoj specifični stil i każdy ma svoju vrednost. Takže najvekše odkrice u te programi to Stanislav Preprek, ktorý dosť zabuti kompozitor, ali je kompozitor ktorý bar značen po svojim kompozitorskim stilu, njeljen za naši prostori, Vojvodini a i Srbiji, ali i širše, a žive u Evropi, bo on piše u stilu ktorý bol aktuelni u jeho živoce. Zoz popularnu uvertiru za operu Dužijanca Josipa Andrića u Grunčićovim aranžmanu za orgulji zakončeni koncert u Novosadskej katedrali. To boli jeho perši nastup u Novim Sadze, co še dotika kvalitetu orguljoh u drugih vojvođanskih cerkvoh u kotrih potera zahral hvari. Cerkvi u Vojvodini maju dost mali orgulji u odnošenju, napríklad, za zahodnu Evropu, ali še može znajť. Tak sme i rihtali programu, že bi še hralo u tih cerkvoh, ktorí môžu podnjesť tu programu. Evo, napríklad, máme najvekši orgulji to u Zombore, to stvarno veliki koncertni orgulji, na njih bilo dost ljehko hrati, co še dotika to tih pripremoh, jak mi volame, to ti registri i take, ali već u Subotici nje bilo veljo problemu. Tu u Novim Sadze dakus menše orgulji, takže nam dakus češe napravic, ali še može. Takav serijal će imati 20 koncerata, ne samo ovdje u Vojvodini. Tot serijal bude mať skolo 20 koncerti i to njeljem u Vojvodini, ali i u Beogradze, a rozumiše i u Horvatskej. Starame še, že biše koncert vyvedol i u Republiki Mađarskej. Saša Grunčić, mladi i talentovani umetnik, kotri zakončil muzičnu akademiju, naprijam Orgulji u Zagrebe. Z ohľadom, že teraz robi u Subotici jak profesor na oddilu Orguljoh, že je tiž i ko repetitor veljim mladim, buducim umetnikom, one isce vinjinkovi priklad, že jakše talentovani mladi ljudze možu uključiti do našoho muzičnog života. Počitavani patrače, z ostimi zakončujeme nješkajši televizijni magazin. Najutre emitujeme porjadni televizijni dnjovnik. Spred ekipi kotra prerihtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.